नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. केंद्राकडच्यान येता त्या करांच्या वाट्यात गोयचा वाटो करचो दोबरात. गोयची वित्त आयोगाकडे मागणी. 5 दशकात वाटो देवला अर्ध्यान. सरकाराचो आर्ग्युमेंट. सुचयले 6 नवे निकष. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन आंदोलनात केजरीवालाक तेको दिवन केली चूक. सोनिया आणि राहुल गांधीन योगा शिबिरात येवपाची तयारी करची. बाबा रामदेवाची खासा मुलाखत. लुझोफोनिया गेम्सात गोय भारत 37 भांगरा पदकां मेळोवन पयल्या सुवातेर. 11 दिसाच्या गेम्साचो जालो समारोप. 2017त मोझांबिकात जातली फुडली गेम्स. तिशे बोरी मेळिल्ले ते बिबट्याक मारिल्लो फारान. पोस्टमॉर्टेमात उक्ताडार. प्रुडंटाचो दुबाव थारलो खरो. वर्सभरात मेले 8 बिबटे. कासादोरांक सोदपाचे राना खात्या मुखार आव्हान. कोरगांव बेकायदेशीर खण केशीत जितेंद्र देशप्रभू आणि आदलो खण संचालक लोलयेकराचो अटकपूर्व जामीन हायकोर्टान केलो रद्द. वेले कोर्टात अपील करूंक 4 सप्तकांची मुजत. आणि मुख्यमंत्री पर्रीकारान प्रादेशिक भाषा माध्यम चळवळीचो केलो विश्वासघात. धोरण फाटी घेयात. इंग्लिश स्कुलांक अनुदान बंद करात. गोवा राखण मंच आंदोलनाच्या तयारीत. खबरो विस्तारान. केंद्र राज्याक दिता त्या करांतल्या वाट्यांतल्यान गोंयचो वांटो सुमार दोबरादीन वाडोवचो म्हूण गोंय सरकार मागता. मुख्यमंत्री पर्रीकारान वित्त आयोगा बरोबर जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मिडियाक हें सांगलें. हो वांटो थारायतना सध्याचे निकश बदलून लोकसंख्येची दाटी, दर्यादेग आनी राना वाठार, गोंयच्या केंद्राच्या तिजोरेंत योगदान अशे निकश लावचे म्हूण गोंयान सुचयलां. 14वे वित्त आयोगान 2 दीस लागून सरकार आनी जाळवणदारांकडेन गोंयच्या अर्थवेवस्था आनी परिस्थितीचेर चर्चा केली. Component of state share in the central should increase. Percentage I will not go into, but it should be increased. That will be common demand from every state. It is a total share of the central taxes to the state. Second more important aspect which we are stressing is Goa should get more component from whatever that share. Presently we are getting 0.266% of whatever pool is given to the state. We are saying that we were getting in 1964-65 we were getting 0.48%. So why it has been reduced? But we are demanding that you bring it up. May not be 0.48, but you have a cut-off limit. Today I have stressed that any state, while you are taking population, take density, population density into consideration. And while calculating density, remove the areas which are wildlife and forest and CRZ, because I can't put up people in wildlife. I can't develop wildlife. That point also take into consideration. Secondly, take into consideration the mobile population in the state. Third, take into consideration our contribution to the central kitty. Then take into consideration our high greenery to sustain that, and our affluence also has to be taken into consideration. All these 6-7 parameters has to be given 25% weightage. Two important suggestions which I have made. Instead of professional tax, the state may be permitted to charge a small amount of component in income tax. Of course, it will require a constitutional amendment. Same way, manufacturing units are पळय, तांचो पळय समजा 12% excise duty आहा. 0.5% to be given to me. Like that, it will promote generation of central tax into the state. भारत सरकाराच्यो आसा तातूंत खुबशे स्किमींनी गोंय बसना, कारण ते पॅरामिटर्स वेगवेगळे आसा. आमकां ते पॅरामिटर्स चेंज करपाक जाय, हें आमी तांचे कडेन मागलां. इन्फ्रास्ट्रक्चर टुरिजमात जवळ जवळ 5,000 कोटी खर्च आसूं शकता अशें मागलां. ट्रान्सपोर्ट बाकीचे सगळे धरले जाल्यार जवळ जवळ 5,000 आसा. सिवरेजींत आमकां जवळ जवळ 2,500 कोटी जाय म्हणून सांगले आमी. अंडर इफी वी हॅव आस्क्ड सम 400-500 crores. So almost around 50 crores or 50,000 crores rupees. About 30-35. पैसे घेवचे म्हणजे गोंयचे गरीब लोक आहा पळय त्या क्रायटेरियन बसना. केंद्र सरकार बसयता पळय त्या. हांवें तांकां सांगलां स्कीम मॉडिफाय करपाचो अधिकार लोकल गव्हर्मेंटाक दिवपाचो.
इंडिया अगेन्स्ट करप्शन आंदोलनात अरविंद केजरीवालाक तेंको दिवपाची मोठी चूक आपणे केली अशें रामदेव बाबा म्हणटा. प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतीत रामदेव बाबा उलयतालो. गांधी घराणे काँग्रेसीची हार पचयतले जाल्यार पतंजली योगपीठाचे वांगडी जावन तांणी योगा सुरू करचो असो सल्लो ताणें राहुल गांधी आनी सोनिया गांधीक दिलो. आवय आनी पुता सयत काँग्रेस नाच्च जातली अशी भविष्यवाणी रामदेव बाबान केली. सर लेकिन इनका कोई आइडियोलॉजी प्रिंसिपल नहीं है. जब इंडिया नरेंद्र मोदी से के मुकाबले केजरीवाल माने उससे आगे तो 10 तो और, उससे आगे जयललिता है, उससे आगे नवीन पटनायक है, उससे आगे चंद्रबाबू है, उससे आगे ममता बनर्जी है, उससे आगे मायावती है, मुलायम सिंह है. तो पॉलिटिकल क्लास में केजरीवाल 10वें नंबर पर भी नहीं है. आपके उनके साथ बड़े घनिष्ठ संबंध थे. जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था तो हमने खड़ा हमने किया, मानते हम. अब गलती हो गई, आपकी गलती हो गई. हाँ, आपको लगता है कि आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शामिल नहीं होना चाहिए था? ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल जी का आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स और इनका ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा नहीं. दरअसल ये हमसे गलती होगी, अन्ना जी से भी गलती होगी, क्या करेंगे. जब उन्हें 28 सीटें मिली तब अगर अरविंद केजरीवाल जी आपके पास आते तो आप उन्हें क्या सलाह देते कि सरकार करे या विपक्ष में बैठे? मैं उनको सलाह देता सरकार बनाओ, बीजेपी के साथ मिलकर बनाओ. अगर बीजेपी तैयार नहीं है? अरे तैयार करते ना, हम किसके लिए हैं फिर? आप करते तैयार? हाँ, हम तैयार करके देते. दुनिया का सबसे भ्रष्ट पार्टी का तो साथ नहीं देते, पूरा हिंदुस्तान लूट के खा गए, उस पार्टी के साथ बैठ गए. काम करके दिखाना पड़ता है. मुख्यमंत्री आंदोलन नहीं कर सकता? आंदोलन करे ना, लेकिन ये 3 पुलिस वाले सस्पेंड कराने के लिए तो हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता सस्पेंड करा देगा. ये को मुख्यमंत्री का काम है. राहुल गांधी जी को क्या सलाह देंगे? उसको सलाह होगी कि अभी इलेक्शन में तो वो और उसकी मम्मी दोनों हारने वाले हैं, इसलिए उनको इटली न जाना पड़े, इसलिए वो पतंजलि योगपीठ में आकर के थोड़े दिन योगाभ्यास करेंगे. तो उनको हम कुछ इस तरह का ट्रेनिंग दे देंगे कि वो कम से कम विपक्ष की भूमिका अच्छी निभा पाए. लुझोफोनिया गेम्सात गोंय भारत 37 भांगरा पदकां सयत वट्ट 92 पदकां मेळून पयल्या सुवातेर आयलो. पोर्तुगाल दुसरे आनी मकाव तिसऱ्या सुवातेर आयले. लुझोफोनिया गेम्साचो बुधवारा फातोर्डेच्या नेहरू मैदानार भव्य समारोप सुवाळो जालो. फुडली गेम्स 2017 मोझांबिकांत जातली. Well, after the athletes, I'd like to thank all the volunteers. इतलेंच सांगन दिसता की मनीस योगायोगान, नशिबान किंवा अपघातान यशस्वी जायना. त्या खातीर गरज आसता अथक परिश्रमाची. त्या नेटाचेरूच आयज आमी हे यश संपादन केलां हे सांगपाक म्हाका आनंद जाता. ते अशेंच पर्जळीत दवरूंक आयजच्यानूच परत एकदा कामाक लागुया. नॅशनल गेमी खातीर देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोंय. Jogos da Lusofonia gloriosos. Obrigado, Goa, e até Maputo 2017. These were very happy and glorious Lusofonia games held in Goa. Thank you, Goa. It is now time to officially close this chapter in the history of the games. Flag to Secretary General ECOLOB, Mr. Mario Rosa Almeida. इतले मजगती बुधवारा दनपारां तिसऱ्या लुझोफोनिया गेम्साची वुशू सर्तीन गोंय भारतान बरी कामगिरी केली. वुशूच्या वेगवेगळ्या सर्तींनी गोंय भारताक 9 भांगरा पदकां मेळ्ळी.
फुटबॉल सर्तीन भांगरा पदक मेळोवपी गोंय भारत पंगडाचो कोच फ्रांसिस्कोन जैताचे श्रेय कश्टाळू खेळगड्यांक दिलें. All practice very hard. That's make improve George and make improve the other guys. That was the secret of this team. Not just the 11 who play. Everyone, if you go see a practice, you see one of our practice. Understand that. Everyone practice very hard. The guys will play, the guys will not play. Everyone supports. We are a family inside. Rightly voted athlete of the games for men. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.